Ki pulet jangka East Khasi Hills District kilakem mi kisan ngut halor ka jingsha keno baki don kti ban thang kali hathanat Laitumkhrah Police Station kabala ja hakamiet indriotorik unaitung. Na pedeng kini kisan ngut ki bala syakem lai ngut kide ki khasi bat ar ngut kide ki barjala mar ki pulet ki lara ikini kisan ngut cha civil hospital Shillong ban le ya ka medical check up bat hadian pat lara iki syayeng kasyari. Kani ka jingja sya thang kali kalaja haka jingya kaja ki ar kenhuan hasurak kalawan ra ru syadu uput ban thang kali Laitumkhrah Police Station. Kini ki kali basya thang kidai ki ba penyang haplau jong ka Laitumkhrah Police Station baken thup yakawai ka kali gypsy pulen kabadon number ML020238 bat ka kali Taurus kabadon number ML05Y9977 kilasha Wiangding bat julor pam. Kani ka jing huri hura kalami hadian ka jingya khaja hasurak hajan DHS bat hadian lam mudui ijahar hathanat Laitumkhrah lakeno baki pulet kem pedang yaka FIR lakeno ru baki CRPF kilakawang lathi yaki brio ki ba yak haja bat keno baki brio ki ba om ithu kitmuru ban kene yaki tiar siat ki sipai CRPF. Wait.